Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At pa na, ang di mo pa imot na plan sa tibadaw ko, ay nawaw. Kas kalabak na nga kaw-kawas. Kumamot no sana pirmi arigat tayo. Ay nawaw. Anya ngay nga raw. Agbado akit din, itidaan kan kunas. Imbag tadidaan mo marigrigat Ikabain mo ka dito kinamarigrigat mo? Kagurak ti kinamarigrigat ka. Ti kayat ko ka baknang tiyam mo ti tao akasasahad ko iti biyag, ay nawaw. Agnanayon ka di may lemeng mo ti kinamarigrigat mo. Nagkado ka sa umaw. Plansaan ko tibado ko kung pantalong ko, nalpas. Ay, ura isula ko mati maubrammet. Di mo ka di makita nga aglut-luto iti ilakok akan-kanan. Ay nawaw. Ay, baghaaman ni Alex. Ada ka ijay plaza maki ay ayam iti dama. Idin to aja asawa na agisursur iti kangkanan. Ay, nuapay metakas dyan ay janak mau. Unam lang sinadaur. Nakapurpurma nga mabalbalinan na. Nuwag sa kalabat nang ay nawaw. Ay, ikabain na ti kinamarigrigat na. Ay, banag nga isutipod naw. Kasano ka diya sumaliwan-wan ti panagbiag na, kadi na matulungan ti asawa na. Ay, nawaw. Ay na, masabat mo di takalsada. Napaw, nakapurma ako namlan di adal. Imbis nga wa mga adal na. Aha. Kasanaw, kauray si kama ngamin kakasjay mo no na duma. Aha, orag purmak at nagagata mga trabaho. Ne, kunak no sino itayan ti kasla senador ang masabat ko. Si Kamat Gayam, Alex. Ay nawaw. Apay pala nga kasla ko na. Senador ko na mo na, tap no may mayat manendadanggay. Apay kumangay kit saan kamat a senador. Ay ka papanam ngay. Alangan na mapangkay ti bangkag, tada ka mo dito yung syudad. Ay nawaw. Pag kunamot a bangkag ti papanap. No kasta mangamit ti purmam. Kasla mapangkamot ti bangkag. Si Kamat, nadalos mo tibado ka. Nadalos? Ano nadalos? Ang magkapurma-purma na. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, sika, piki at tao. Ni tatang mait. Apay nga ibagayo piki ak atawaw. Kita man ta tsuram. Nakasilsilang talalat a sapatos mau. Nakabul sa taimam kadag iti di plansya pantalon mau. Ang manaw, ti karga ti wali mau. Tangiwat yo tatang. Mangagda kayo. Kababain. Mabayin ka ang pundo mait. Ang mga noampay na imas asidamin ton sumangpit kay jibalayaw. Ni tatang mait tatila malawlawat na. Kakaasid ya asawam nga gisur-sur-sur. Ada ka dito ako namlan abugadaw. Nalipatan yun sa mga abogado to'y numaw. Anya nga abugadaw. Abugago at isaw. Panawan kay manlangin tatang. Ibabay nyo na ti tao. Dita kayo. Napimman na unti lukaw. Abogado ka daw. Dahito ka nilang ugot ti kamuti ti sidain. Awan mat nga mintinted mo nga igatang ko iti naimas asidaan. Ay, Ano san tayo dayta? Diyak pa'y nakalako iti kankanen. Ay nawaw. Aywan gayam daddy. Damdamagan gayam ti maestrami no anya kano ti trabaho yo. Anya nga timbagam anakaw. Imbagam ko amay sa nga abogadaw. Ay nawaw. Anya? Saan kayo mat nga abogado daddy? Ay nawaw. Uray saan? Ibagam lata akas jay tapno day tati patsin da. Madi kano ti aglas-lastog ko na ni mami. Kun nalati inam day ta. Oray mat ni maestrami. Sumat ti kunana. Madi kano ti aglastog daddy.
Apay ka di asurwam ni Lili, sika. Apay asurwam di ubing nga gulbod, ha? Apay, ibaga na nga raw nga awan trabaho. Ay nawaw. Kati sumatipod no. Awan trabaho, tagpili ka mat iti trabaho. Saan mo akayat tinababa trabaho? Kan awan mat nga rod adal mo. Ay nawaw. Mabainak lang agliburar. Kat, kay kayat mo nga ron, tinakapurma nga agpasyar-pasyar. Una ta barang makasara ka kiti nasaya tagasat. Ay nawaw. Kanya kung mati masara ka man nasayat, agasat iti panagbalog mo anakapurma. Naa. Imbag pa'y jileburar ata makagatang iti naimas asida iti pamilya na ang sika. Ay Apo nawaw. makarengreng kamay. Agpadpada kay laki ni tatang aday talastak nga ibagayaw. Oho, makauma. Daddy, ada kasapulan may iti pagadalan. Mangtag ka mamat iti kwarta. Ay, ni, umpay mo nadiskitar ko anak ka. Ikang kantaw into nadakwartak. Kanayon nga awan kwartayo, Daddy. Ngam nagdesente kayo, mat nurumor kayo. Awan mat gayam ku kwartayo. Addan to into maminsan uray kita. Addan to anak ko. Kaano ngay dayta, Daddy? Imbag ni Mami tauray san adisente arumwar ket ada kwarta na. Isu ti mangmang to di ti masapul ko iti pagadalan. Italang day uy. Ang puputam ti bagak anak ka. Addan to kwartak. Ken addan tulugan ka. Ha? Trak ka diti kayat yu asawan, wano kariton, Daddy. Sana trak uno karitaon. Pudpud no alugan anak ka. Ay nawaw. Agtagtagainap kayon samat, Daddy. Awan tupay ighatang mo iti bisikleta, lugan to lakit din. Ay nawaw. Ay, apay ko mabisiklita. Pagan anok nga iti bisiklita. Apay na ipasidecar mo tinaan a bisikleta ti kabsat mo. Tamabalin pa'y mat nga usaran. Oho, ananum ti da na bisiklita may. Katuray pagluganan lako mamat nga mangisursur kadagiti lako kakankanan. Amom ka di tagi pedal iti bisiklita. Sika kumaa, tasyak mo ti aglako. Siyak tagi pedal? Oho, jak mo tagi pedal. Na? Apay, masakit ka aya. Tapay adi mo amaw. Ay, mabaina man lang bisiklita nga gisorsosor. Oho. No ikabain mo ti agtrabaho, saan ka nga rudmat amang mangan? Ay nawaw, agtad-tad ti bubong ti abong-abong tayo ang nag-squat iti igid ti syudad. Agin babak ng kapaylaang, ay nawaw. Ano na yan? Inakagla ko iti kankanan. Agkita tayo iti may sa aturo-turo iti asidag ti pagadalan yung anak tayo jay taamangan. Wan mami, jay kaasit gan ti pagadalan mi ti pagkitaan ta. Wan anak, mga laka iti kankanan tayo iso ti kanam inton reses, awan pa'y kwartak. Inggatang ko ngamin iti lakok. O sige, intan, agkuyog tan tayo nakmat aglako, ingkamat iti pagadalan yo. Alam mami, mapantan, ngam di pa'y mat nakariing ni daddy, ay nawaw. Ay, bayam ditan ni daddy. Agsipot ta di na kaya ti agtrabaho. Bayam dita. No anya ti kanen na inton mariing. Awan ilutok. Iso ajak nagluto. Makaammo mo ti biyag na. Amangan numapan ni Jibalay da lolo. Kati jayan amangan. Ay nalabit Imbag ijay. Barbarang bagbagaan da. Umayak man mga dito balayaw. Aw mo naluto di balay. Aw mo ni Aida. Salbagday dyan na panaglakaw. Di pa nangibati iti kanak. Oho. Apaya di ka nagluto iti kanam ngay. Ay nawaw. Aw mo may lutaw na nang. Aw mo bagas. Anya iti lutaw. Ay ka nauma siguro na. Asawam amang pakpakan ka. Ha? Apay nga minadi mo tulungan nga aglako aya. Ay, dyan kaya ti mapanaglako-lako iti kangkanan. Kababain. Ikabain mo ti aglakaw. Tagpampamarang kaabak nang. Ngam awam magkanam. Ay nawaw. Ni, adamatan sidecar ti dana bisikleta, mami. Pinatarimaan ko. Taiso ti pangikargak iti lakok. Tapno makaaduak. Kan makaadayuak iti paglakwak. Saan kun nga isususuon ti lakok. Sige, mami. Nalaing kamat nga agbisikletan. Into na one classic.
Siyak ti ag-drive iti bisikleta, tadwata nga agla ko. Ay nawaw. Unay ka tag-drive anak. Agyaman takayat nakatulungan. Ngam ni daddy, ikabain na, ti mapanagla ko, iti kankanan. Apay nga ikabain na ngay, mami? Nababa ka no aklasin ti trabaho. Agin babak nang gamin dya, ma'am. Ay, si Kamay parinulay. Papanam ka day. Nay, imbag ta nasalaw ka dito eh. Ay, alaan ka man kiti ninong ti anak ko. Nagkasar ngamin. Pagkasaran na ngay. Ije katedral, hinto yung mga pula na yun. May sakantuman ka dagiti principal sponsor. Kaya mau. Ay, sige. Kikita tayo to di katedral, paray. Ay, sa dino ti reception. Ay, kat ije balay mismo ati pakaangayan ti reception, paray. Ay, Ada ka di balay mo dito syudad, paray. ada. Numalpas ti kasar. Agkukuyog tayo amin na mapan ije balay. Nay, kasla na nagmati pampanunutam. Ada ka di parikot mau. Ay, agninungak nga rod iti kasarin to numaya bulan nga mau makwardak na nang. Ay nawaw. Kaibagam ko maangawang kwartam. Apay ko mga ibagak ngawang kwartak. Tiyam muda ka baknangak. Apay ngamin nga agpampamarang kaabak na ngaya. Daita ka, timadikan ka. Isu nga inalada ka aninong tati amuda kat ada mabalin mau. Ay, nanang. Agpautang kayo man iti kwartayo. Noing ka nagbiraw kiti pangwarta amat. Kansan ka pumanasyar. Ay nawaw. Ninanang mate. Awang mga rod ti mabiru ka katrabaho. Saan ka di atrabaho ti panang tulong mo iti asawam nga aglakaw? Ada ka mo dito park, pare. Ay, ador orayak dito. Ya, kinatulag ko paray. Ay, kasta ka di? Ayan ka diti, balay mo dito yung syudad. Ha? Ay, dito lang. Apay ka day. Madama ko lang mat, pare. Ne, ada sumungad nga glapla ko iti kang kanan. Kaya't ko ti gumatang iti kang kanan. Ay, ayabak man. Ay, kanin man! Ay, sinabag. Dagiti mo't aginak. Umayanda dito. Ayan, may kaninulay. Ay, takasan. Ay, sus. Gumatang kayo iti kankanan. Dito man balasan ko. Gumatangak man. Oh, Daddy! Ada kayo matgayam dito ay. Dito ikadimanan ti pagbalbalugan nyo, Daddy. Kinaduam la ko man ni Mami ang naglako, di na saysayat pay. Anak mo na ito, pare. Ay, uwan tata, siyak ti anak na. Dahito mat ni Mami. At Ay. naglako kami iti kankanan. Tawan ngamin klasik ita. Tultulungak ni Mami nga aglako. Ay, gumatang kayon, sir. Tapno, day gatang may tibagas. Ay, nawaw. Ay, kastaya. Gaputan na singpet ka nga ubing. Gatangag amin tilakaw. Adang amin sa ngailik. Ipakan ko amin kadagiti sa ngailik. Tigatangag alakom. Agpaiso ka di, sir. Ay, naagyaman na kada kayo, sir. Oray, simple kayong agkaw-kawas. Adugayam kwartayo. Ay, nawaw. No kaya joke day balasan ko. Ipanyo di balay dagiti alako yaw. Tapno maamuan yaw no sa dino ti balay may. Tauray ka nayon kayon taon. May aglako di balay. No adakan kanin alako yaw. Ay, sige, tata. Umay kami ka ni Mami. Tapno ang momento ti balayo. Da kayon ti maysa kadagiti suki may iti kankanan. Ala, suruton nyo ti motor ko. Mapantayo di balay. Amoyo, Daddy. Nagdakkel ti balay anapanan me. Ha? Napakumbaba ngam dakkel gayam ti balay da. Kan ado ti kwartana. Ay, sus, kababain. Ay, amunan nga glaklako iti kang kanin ti asawa kan anak ka. Ay na, uray ko manudyak nagpampamara nga baknang. Ay nawaw, saan gaya mamailimod ti kinapudnaw. Ay nawaw! Di ka agpamarang tadumteng to ti aldaw ang maduktalan. Si kanto ti makatawaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.